On 8th August 2023, members of the Khasi Students Union, Narpuh Circle, Headmen of Narpuh Elaka, the Association of Sumo Drivers of Badarpur, members of the Seng Samla Shnong Umkiang, the Limestone Suppliers Association of Lumshnong, and the Seng Kynthei Umkiang, represented by Dewi Tongper, along with hundreds of members of the general public, had gathered at the Tollgate Lumshnong on National Highway number 6 to condemn the National Highway Authority of India and the state government of Meghalaya for its adamant attitude towards the appeal of the people towards repair work on the damaged road within National Highway number 6. At the same time, the gathering of agitated members of the public had unanimously decided to shut down the toll gate operated by the NHAI until completion of about 60 to 70% of repair work has taken place along the particular highway. Despite the opposed reaction from the district administration, the residents of the area continued with the agitation, where later the NHAI agreed to start with repairing of the roadway even as the toll gate will continue to be periodically non-functional. Jumlah National Highway Authority of India yang bersorok National Highway 6. Kalau justru yang dibaik hantar kawan, hantam itu pang besong, imat berkai kan kedinjar, kedintang dua imat. Dengan kadang, bagaimana ini pungkasan, bagi orang bacaan, dibaik jongi kepada hasil kain aku, nisim dia kena kesenjang, keban tersenyum segi bawah sakar, balapan kuno sakar. Bat ibu dengan Nhai Kynthei Badarpur dan Badarpur yang musok pelai terbalak. Di kesemua kawasan sekesorkan berkunjung sekarang saya. Lada kesorkan National Highway Authority of India. Kimsem sim kuno bersenjam. Badarpur dan Badarpur yang musok berjalan kotai dan kalian di pungkasan berkunjung dan kalian di kunci bacaan. Ini sama kata, ini sama jengang bansim dah koi dapat terai kita tangan banpis keluar kesorkan banyak national highway authority of India. Tekuk kata bagi berpawai di bahasa jur kesorkan, tekuk kata bagi berpawai bahasa jur kita national highway authority of India. Negara yang ini pun kesan rengkat kebin pelang dengan macam hilang kerja paspor yang kita jaga sortengah, lepas Tollgate kemudian hamil aku senang. Kawan ini dah nama Shnong Umkiang. Lagi udah hidup, jadi tak yogi dari yogi Shnong Umkiang. Dan ini tak kita kita tak kesurai, nak itu lokal. Tapi ini dari orang ni mana tak kalau ini dari sedang lama, sehingga nak kita orang pulang tu hai orang hai ni, umman tak. Tapi ini tu